Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš Vat, Sandro znači. Dobrodošli na ovaj klip ljudi, da, šta radimo? Da sravimo ljudi setup tour. Nemoj sada je ko napisao u komentarima, Sandro ne interesuje me kako tvoj setup izgleda. I znači dođi kuć, znači lupiš ti plesku, razumiješ, znači mrš. Tako da ja mislim da ja puno kenjam, tako da hajmo. Znači krenut ćemo od kante. Ne molim vas napišite u komentarima da sam jadan. Moje fore su toliko jadne da to nije realno. Imam fore ko govno vitamina. Ajmo da krenemo, znači prvo imamo moje slušalce. Ovo su moje slušalce, dosta vas me je pitalo kako se zovu, ja sam vam rekao zovu se Imperator FX. Ne znam kako se zovu slušalce, znači ovo nisu od originalnog proizvođača. Uglavnom veoma su dobre slušalce. Evo pošto sam našao kutiju, neki Pro Gaming headset. Ovdje vidite nešto VAR. Da li je to proizvođač, ne znam, valjda jest. Da imamo ovo moje, znači što stoji hemijski, nebitna stvar. Dalje imamo moje zvučnike. Ovo su veoma dobri zvučnici, znači ja vama ne mogu pisati koliko su ovo dobri zvučnici. Znači imamo ovdje ovaj bas zvučnik, još jedan ovaj obični. I da ljudi sad ću vam uzeti pokazati, vidite recimo kako se čuju zvuči. Sine, sad kada odvali muzika, slušaj sad. Onda imamo iznad kameru. Ovo je najlošija kamera koju ste ikad, znači, vidjeli. Nikad nemojte da kupujete ovo govno. Možete da vidite koliko je sranje u mojim streamovima. Vidite jedan od mojih streamova i tamo ćete sve vidjeti koliko je sranje. Onda da imamo ovu lampu, znači ovo je moja rasvjeta. Tu imamo neku pticu, leti. Onda da imamo moj miš. Moj miš, znači ovo je neki Jenkijev miš. Dobro me služi, nije ništa specijalno, ali je dobar uglavnom. Dalje je moja tastatura, mehanička, polumehanička, nešto. Rajfo je proizvođač. Dalje tu imamo moj mikrofon, SF666 mikrofon i stalak, znači za njega. Dalje, zaboravio sam vam pokazati, znači moju stolcu. Kupio sam novu stolcu, kao što vidite. Uglavnom, ekstra je isto. Dalje, imamo ove, ako se pita što držim ovaj daljinski, to je zato što imam LED lampe, koje ću sada upaliti. Sam malo on. Upalite se, evo ih. Ovo su uglavnom te moje LED lampe. One mogu da mijenjaju boju. Znači ima, vidite, ovdje ovaj daljinski može da mijenja boje, sve moguće. Evo, recimo plava, bijela, ne znam, zelena. Možda mi je u koju god hoće boju, nebitno. Ja uglavnom držim na crvenom, zašto mi je crvena omiljena boja, kao što vidite i Razer crveni i ne znam, ja tastatura crveno, lampicu crvenu. Znači zaboravio sam pokazati moj Razer podlogu, velika podloga, stanu i tastatura i miš i monitor i zvučnici i kamera, znači velika podloga. Onda dalje ovdje se nalazi znači moj kompjuter. Ako vas zanimaju možda specifikacije moga računara, imate u opisu kanala, tamo možete vidjeti sve. Onda imate ovu ispod policu, ovdje imam razne CD-ove, neke niđe veze, razumiješ? Sve igrice neke, nebitno uglavnom. Dalje vamo imamo, isto ništa specijalno, ovdje imam moj stalak za snimanje. Ovdje imam neki crte što sam crtao neki dan, pazi ovo. Onda dalje, ovdje odmah ispod imamo moje naočale, 4 naočala imam, jedne nisu trenutno ovdje. Da još sam mogao pokazati kako izgleda u mraku, znači moj setup, sad ćemo spustiti roletnu. Evo ga kako moj setup izgleda u mraku, izgleda prejebeno dobro. Uglavnom ljudi, to je otprilike moj setup. Ja se nadam da se vama svidio ovaj video, da vam se svidio setup. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!